Representante povo e hukum Parlamento Nasional, husu by EDTL-EP, atau hadiah sistema atendimento, tambah sistema nebe error elade. Situação ne halo ema vontade la iha, povo paciência ba forma, atau sosapol pulsa, laos ba husu pulsa. Questão na altura de vice-presidente do Parlamento Nacional, deputado Luiz Roberto, para jornalista Sira Tersane. Minha firma, povo precisa na Roma, no Sirato na Roma, laos uso gratuita para EDTL, mas be povo hasai siranya osong ho de sosa pulsa para na Roma. Triste durante ne ema para caleri atendimento e da erro reladete, governo halo esforço a recolher receitas para o Estado, mas bem arreba atendimento público linha eletricidade problema bot. Ida sama bakoi pela filafan sado. Ida ne Malestão, ne bema governo cria EP vai tania eletricidade. Ida ne ema técnico profissional siran bema kaya anterior ne sebusu dia siran ne. Ida kon hal mudahan sabai sirne karera, mudahan sabai ne buat laulin tu kerja ne. Ne bahau ne hakarak ne politika siret makatu zere. Ba futuro ne bel hadiah zastano ne. Para la bel halu tania cliente siran ne ba so sala os ba usudet lai ba faidet lai. Itne kumbal sila itne kaya sila ne pobo sila nasang naik buka asam basosa ne hansa kuat kari forese te estado lasi. Ia fatingan esang deputado José Virgílio, husi bancada CNRT hateteng, EDTL-EP ne salário bot tebes, mas sistema atendimento ao povo questiona macas. Liliu atau sosa pulsa quase la dia koto, kalambot halo cliente sira halai bamai ia dililarang, tambadet atau hetam pulsa eletricidade. Dalam rumah forma naru tiha to ia fatin dengan sistema error. Nia mostra firma liutan kata kari klaya capacidade atau halo gestão maka dia kliu sai tedet tamba povo sofre liuteona balu uang nura kalan tengi sunu det lilin toko relorong no atlitan mak dificulta uang sirane estudo ia tempo kalan tamba ne husu atau hadia sistema sirane hodiak. Madalena Horta, Guilhermina Franco, STL News.